بسم الله الرحمن الرحيم. كلي تماشاوانا اجا ازيرو جوارا بحثا اولايكي كتشيبيه اولايكي جدل واموسا بيرو باورن كبخيرا دعايا افتش تشيبيه جوارا بيابش نها الدعاء شكل عبادته. خدا تعالى القرآن الكريم دا سورة المؤمن آيات الشيسيدة زبكي بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم. بالدعاء بكن اشورا تشتكي تبازن ازبيد مشي تشكي تشما مرد دعاتك مرد ربي خو مزن دبينا خوش عبد بينا مرد دعاتك وقت ام دعاء نكن دمكي ام پر فخر دبن يعني فخر دبن يعني گرم فخر نبن ام زعم بن امكينه فقيري داج زنگيني داج نخوشينه داج باشي داج اجا اشورا وي حكايه ايرو بيجم حقيقة خوشي گودار بكن تشتكي پر مزن عبرتكي مزن تدا هيا لباجاركي تركيا لگوندكي عالمكي هيا درسا فقيه ده امر خود درسا فقيه ده در باز كده كركي وي نخوشت كبه لسالة حزارو و نحسدو نوتو نهادا اف حكاية شيء كوري دچته دكتور جرد بن هرا انقري قال وري اشتاق بيج شيء ابي انسان هاني اوجي ملايه ودحا بري ويدن هنا يكجي مسألة يكجي بشكتري اوجي ملايه رادبا شان خير لو دري تحليلي وي فيلمي وي بمن اولتراسو من تشتكن جراد بنكي ولا ت قراجيرته دا كانسر چيبيه و چارات تنيه تك چارك هي gerek idi الله اعلم 4 ماه 5 ماه 6 ماه يعني زمان كي هندك ما حتى وچاغي گرت يكي بيني كذا باوي نيوي امجكن الاتخن تبي هواي خلاص بياجي خلاصات التنه كبشتي في زماني جي بقده توري تبراجي بيني تزلامك يجبيني كدونر جرد بجي كذا بابدا تأمل ببلا هر شكرا بفكر هاي ملي هانتي تشبه مالا باوي خو باويج عالمه براي ويجي بيت حسن ملي وان بيت حسن كوادر ما فيها أبا وبراي وي دنيجي هركي جيكي بريفلينا اوجتين بامالا باوي نفط فكرين ام شبكن شوا نكن هردو براي وي ايجي مستر او ايجي بجوكتر دبن براو مراغ نكه ام ابترا ورن ام كذا وقت انت ان شاء الله تعالى تساق بينا بازار كهدامين ايجانها انا قبك دبن كذا فلان كز جيكن الا فلان كز خستنها نبر خليبه hemen لبر باجار تركيا إيروان عمليات تكن يعني يقول دياربكر تكن أما وجهه تني لأنقرة إزمير إسطنبول تكن شوف مملكة في مملكة وان دارا كسي پر نبي الله الله تقول شو تكن يا كذا بويا جيكن أبيا خن فلان تشتكي پر خريب يعني وكاكو أم بيجن كي جفر سلسة بري بقول ناوي تشكي أواد داري وناوي دين جيب تلفوني وخل بابرا خبر ده بابدرا خبر ده بفينا فلان olur mu تشكي واو بيجي تعيشي قارية أقل أتشكي عين بيا واي neyse اگر درست رد منن خاطراش باوي خود خوازن باوي اونجوانا دعا دکه و هر سه برا لید خمچن آنخره دوچن آنخره با دکتر ادبین و ام هاتنه ام حاضرن کات چه امرید کم حاضر دكتور ما دنيره دكتور برای بچوكرا قرار داد بهم ام في عمليات بكن برای مزن دبي ازاتم حقي من ازوام مزنم و ابراهيم بچوچكه مشهور فرانيا ممرسي هاتنه دكتور دبي ناخر چقا گنج به حقا تها باشه
زوج دجبره زوج دبه اما زوج كوها دبه تسك tabii gereğince tahlil bikin, filma bikşinin ve bira küçükçe ev kezeba bilviya vere ne? Wî razînin şu birayê nexweş ew jî li xestê razê, birayê mezin li wê derê tabii merivê wan tev hero hema bi telefonê wan dikin, hinkî merivê wan çûne wê derê yani tiştekî pir xerîb tê ji miletê re ew. Apekî wan heye weka birayê ew jî li bajarekî din dimîne ew jî tê wê derê zemankî dirêj wana dimîne heta ku emeliyat dixede pismamê wan diçin merivê wan diçin vesaîre çiqa tehlîl çê dikin tehlîla wan xweş derdi tehlîla wan xweş derdi tehlîla wan xweş derdi yanî ku vê kezebê ji wêra vecek ew kezeb ji wêra nebe îca hêvî yekî bînin wê birayê mezin têxin ber tehlîla fîlma katibe nebe vesaîre tê zeman jî pir mîhîm e mesele firda lêtê doktor li hev rûdinin dibin temam mêvana emeliyat bikin filan rojê tabii emeliyat jî ewil wê birayê biçûk emeliyat bikin kezeba wê jêkin paşê îja wê êdin emeliyat bikin ya bize kava Xweda Teala aqil bide dide îca doktor ilacê ez dike dibû nêvan ilaca hazir bikin heta berî emeliyatê ji bo van ilaca emeliyat de bişxulîne özellikle hinkî derzî ez dikin ana meriv diçe xestexana meriv razînin her ilaç li xesteyê hemşîretên ber serê meriv serûma meriv dixin derziya meriv dixin nexweş û xwe nexweş naçe ji derva ilaca nanî hene elhemdûlillah feqet wê çavê wisa bû ji derva tanî resmî îşlemê wan çê dikirin tabii dewletê dise heqî wî dida ama milletê diçû digeriyan tanî ew îlaç tune ew îlaç tinin wê çawa bikin ew îlaç tune be jî nabe ev pey mücadele dikin ji wan depoyê îlaca re dipirsin falan dibin wala em eger bînin zemankî dirêj wê heta herin bînin falan ji van re jî zeman lazim e doktora qerar da filan rojê wê emeliyat bikin velhasîl evana jî wê çaxê ku dipirsin filan dikin divê wala way li İsviçre li erzaneka nêzî hewalanî alwîrê wa wan ilaca hene wan derziya wê derê hene yek hebe here ji wîrê bîne were tabii hewalan çixin gümrükê resmî şem çekin wî dewlet perî bide perekî pir dike Allahu alem gorî ez hesiyam yani 50,000 mark ya xwe 100,000 mark wê arêda ew çax mark hebûne îro dolar ew çax mark hebûne wisa ez pê hesiyam çawa bikin wî kî here İsviçre kî ji İsviçre îlaca bîne falan tev lev difikirin tabii memleketê xerîb ziman jî lazim e gavak Xweda li hev bîne û gavak meriv ji rebê xwe re zarezar bike dua bike xwe ev bivîne xwe piçûk bivîne xwe mezin nebîne û rebê xwe jî mezin bivîne ew çax rebê meriv li hewara meriv wene em vana li virê bêlin em werin memleket bavê wan bavê wan emrê wî 80 sal e ew e emrê xwe nava feqiya de derbas kiriye dersa feqiya de ilmê feqiya hişî wî ser wan bî bavê wan zarezar dike ji rebê xwe re dua dike divê ya Rebbî tehekkurê em çûne ber kêrê ê xelkê yeke ê min didone ya Rebbî tu alîkarî wan bî ya Rebbî çiqa feqiyê ku hene medreseyê ku hene ciyek umûd dikin telefonê wan dikin diçin wan dera dibêj ji wan re dua bikin heta çend hem miftiyê wê çevrê re dibêjin kî xêr emriya roja înê te dua te waza da ji miletê re li camiyê tu dua bikî tu bêjî ya ji gelê miletê ji van re dua bikin gelek ciya bela dikin heta wisa ez pê hesiyam gotin telefonê bine xetê jî kirine hinkî cara gotine bûna Xwedê dua bikin helqa dua mihîm e mihîm tabii em werin ser vana li Anqerê ne tabii birayê ortayê nexweş xwe li xestê ye birayê küçük jî pir mezin nîne ew jî li xestê ye û Anqerê jî zane birayê mezin e apkî wan heye evan lev diçin tên û filan û wî çewra wan jî li Anqerê hinkî heye merivê wan jî falan em çakin kiyare şevkî
خاله آپی وان هاتی آنقره خارجی خود گره مبرا خبر دادن خارجی وجرد به خالو تل آنقره دبی ادبیت الآنقره و وانا خسته نه هر پرسام کرد نبی کنگی لی ولای واج کنگی دا هاته نبی داری وشتا گره وها خوشن ادبی tamam افیات چه خستخانه پرساماند که دبی نخوشین چیه durum چیه tabi جرا detaylı dibêjin برای mezin dibê xwedê halî mesele ev e ilaç gerek İsviçre verin xwedê em jî nizan em çawa bikin eman ilaca İsviçre bi çi away em bînin vî însanê ku çêwî derê xalê apê wan mervekî pir zana ye mervekî bi îngilîzce wan zimana zane mervekî tüccarê derva ye hemen belkî nîvê dunyayê sax geriya ye li wan dera bi zamanê pir maye û heçewra wî pirê dewleta hene efiya dibe ki ji birayê mezina dibe kafa xwedê û avke xwedê mer tîne ber piyê nexweşa dibe qet merak nekin dibe wan îlaca ez ê bînin li wîrê re dibe ka telefona ezanê heye ve ew ka wî filan kîja ezane dene yaz kine li ber xwe dibe ava telefona ezanê ev e ev ya radibe telefonê ezanê eczacî îngilîzce nizane nakin çatpat ku dibêje eczacî fehm dike ku ya îngilîzce xeber dide yek tesadüf dûla derbas bî hatiye bavalê xwe li rûniştiye ew yek îngilîzce zan kevak xwedê li hev bîne eczacî telefonê dide wîya dibe va yek digere tabi vîya bi îngilîzce pêra xeber dide eger 20 deqe nîv saet çiqas dibe ez Tirkiye digerim ji filan xestexanê ji Anqerê van ilac elbava hene tabi îca vîya jî eczacî ra dibêje heta tercüme dike mesela dibe vay away dibên hene biçiqasîne van ilaca Allahu alem yani ew ku derew nê 50,000 mark ne 100,000 mark ya xud bi arada hani reqamekî pir mezin e ku vanan kesînlikle nikarin bine ku dewlet vî perî nede vanan ji xwe nikarin dibe temam dibe ev ya dibe wan ilaca ji me re bihêlin ek bihêlin nefroşin heqa bibîne çiqa derzî eger xwestine dibe ez sibê hevala xwe dişînim ê hevalên me re wê perê we bide we wan ilaca evana dibên temam soz binêhêlin temam di vir de tişekî dicî bêjim maalesef hinek Müslüman gavak dibe soz dibe toz ama maalesef em gere sozê xwe nekin toz mêrkê Yahudî mêrkê Hristiyan mêrkê geyrî Müslüm gavak dibe soz diqede li wir deyle evana ilaca li wir derê hazir dikin ev ya radibe telefonî li wirê telefonî Almanya dike hevalkî wî li Almanyayê hevalekî pir zengîn ra xeber dide dibe mervê min val Anqerê ne dûrma min wihaye û li İsviçre li filan eczaxanê nêzî hewa alaniyê way van ilaca hene here sibê here İsviçre û pere bi xwe bive perê ezanê bide perê te et jî Xwedayê Teala dostê wiha ji her kesî re nesîb bike û Xwedayê Teala xêra wî jî mezin bike ev ya dibe temam dene bana be emînim ku dibe temam hev însan ji vana re ji birayê wan ê mezin re dibêje rehet razê kesinlikle dibe rehet razê sibê ilacı ve evi verin sibê ne jî disba evi ver tabi ev ya ji we re hevalê xwe dibêje here wê ezanê van ilaca bikire here hevalaniyê diyara ku tê Anqerê rêwîkî yani yolcîkî van ilaca bide ki û birawere ev ê vanan li vir herin pêşe wî van ilaca jê bise here bi tikecî tengasî da nehêlî û vana ev ya ji wan re dibe razin serbest razin ilaca wê were tabi vîya ji mervekî güvenlî ye vana jî pê emîn dibin îdî roya din e ne ku roya piştî wî ye ev hevalê wî Almanya lê dixe diçe İsviçre diçe wê ezanê îdî pere bi xwe dibe îdî hewale dike wer hasîl perê wan jî dide wan perekî pir e derkê pir e û diçe lê dixe diçe hewalaniyê balafirok ku dibêjin û dipirse tiyara Anqerê kingê radibe filan saetê yolcîkî dibîne
وان ilaca teslim dike dibe xêran miriya dibe te tişî Ankarê işte hinek însan wî hene lêviya van derziyane û tu vana bivî teslimî ew wî werin pêşat. Telefon dike ji hevalê xwe re xalê apyan re ew jî telefonî birayê vana ê mezin dike dibe vay ilacê we ketine rê filan saetê wê diyare were li Ankarê deyne herin pêşiya wî wan ilaca jê bistîn. Navê wî ev e. Birayê wan ê mezin çi hewalanî li ser kartonkê mezin navê wî yaz dike işte İsviçre, Ankara, ilaç, mezin kartonkê olûderê ba insana sekin ev bilin dike ji bo ku viya ji wir de were bivîne waye ava viyayek wê teslimî kî bike mesela hani wisa aqil îşkî çê dikin ew însan tiyare ku tê datin ew însan piya dibe derzî pê rane ilaç pê rane ewa dinêre çav ew kê dikeve çav wê yaziyê dikeve tê balê dibe ezim wî pir kêfa wî tê salmî şev dibin xwedê xêr hatin mezin ke dahakî mezin jî radikin falan filan îdî viya birayê wan ê mezin mecbûr e gerê wî texe îşlemê gumrukê ku vana ji wir hatin ji bo dewlet perê wan bide wan hani Diyanet dewlet kurman perê wan bide wan eger bibîne çiqa zaman diçe wan îşlema çê dikin wê esnayê da ew birayê nexweş çê derve telefona xwe ya cêbê li wir dihêle ji bîr dike û birayê mezin jî çê balafirokê hewalanî ji bo xwe derziya bîne û di wê esnayê da gava ku xweda li hev bîne ya Rabbî tu çiqa mezinî Allahu Ekber ya Rabbî em çiqa şükrê te bikin hindike wan nimetek te daye me însana berî her tişik tu me însan çekirî. Li İzmîrê qezakê çê dibe qeza trafîkê çê dibe qîskeka 13 salî rehmet dike xweda bi rehm û kerema xwe şa bike. Tabii li wê derê dipirsin ewî li bavê wê ayla wê organê wê baxîş dikin li ezanê li xestexanê İzmîrê dipirsin eva kezebkî we heye li ti kesî nayê wanê wir de pisiradan li ti kesî nayê sadece li şosê bajara İstanbulê Ankarê telefona Ankarê dikin di wê xestê bi xwe nêzî 50 însan di sirayê dane hena roja ewil ku vî nexweşî dibêjin têxin sirayê doktor dibe sira nagije te sirayê de pir hene wê were bigije ewil bigije êdîtiya wê kengê were nebêne ara şol çareserî xwe binêre li yek hebekî ew eger enzîmê bibîne çi ne yani fehm nakim man özellikê wê kezebê Xwedayê Teala wisa dike wî ji nexweşî re ilacî hazirin gerek ilacî hebin mesela wan ilaca jî hazirin doktor tê oda nexweş birayê biçûk li derê dibe ka filan kes dibe wila çi derva dibe de baş e dibe wila vay qezakî çê bîye wa telefonî me kirine wa kezebê wê were birayê te hazir be wî ameliyat bike. Birayê nexweş li derve ye birayê mezin jî barefirokê hewalaniyek wê ilaca bîne kezeb jî ji İzmîrê ketiya rêtê neyse kezeb tê Ankarê tê xestexanê doktor tên xeber didin birayê wî dibe ka nexwe filan kes navê wî dibe wila nelvire li derve ye hemû doktor hemşîrar dibêjin herin zû wî bînin vay kezeb hat birayê mezin jî ara telefon dike çawa bû ev ya jêr dibe işte birayê keko vay tişkî wiha çê bîye zû ilaca bîne doktor gotiye îndî filan saetê gereva ilaca li vir bin ke min hene ameliyat velhasıl serê wê bêşînim hani ya meznaya Rabî alemê dibêjim
ایدی لو داره خدا جوان راضی به وانه گمرک دبی تعطیل ماتیل دبی اسنا نیورو آنون سکن دبی حیاتی مسئله که ایش بنا خدا دبی جوان işlem بخدین وان işlem ما دخدینن ابراهیم ازن ilaç veren ne دیو داره پلیس را دبی دبی بو خدا حال مسئله که وها دبی گله فلان ساعت با علاج بگید خسته حال پلیس دبی وره پلیس ریفت کن جرا او برایم مزون یکی چونه پلیس ریفت کن او وانا بسرعت کی وساتن وسعتين تنوتر تنوتر رمزن تي علاج تينه او برايم چو سالمش اف دبن وما علاج شاني برايم اخواني وی برای دیشی تلفن تنه تشتکتنه هرن بازار Ankara ویلکولی ancak Rabbi alemi beril باقی بینه وده وی برای وانه نخوش و اسنادات تی خستخانه دچل ودر قفتر رو دنه شورا چاکی دخو حبکی ده حبل ودر نقی جورده هاتنه فلان دبی تلفیر چت کی جاره دبی هر دو برای تجور دیم بینه دبی تلفیر چت کی دبی و کذب هاتیه لیفت نکتبن عملیات طبعا دوی اسنادا کرا را بریجیش خود گوتنه می عملیات بکن این او رو چه دبی او را کوی وانا عملیات کن او ایش چه دبی yalnız dünya ki ünite خون دخوازم بیسی ünite ببین چه ünite çıkaz خون دخوازم و اسنادا کمپیوتر ünite خوشی تلفونی ناس دوستی کنه اینکه مریون رو درنه هاتنه خستخانه او شکتنه سرا خون dedin برایون لید خد تكو آواد بين لید خد تجوری ارس سال میشه بدن براو تلکوری گیدیش بو خدای معجزه که واچی کرد تندا بوی وانا برایم مزند بکن من خواری وانه قوتنم جانا تشکر بکنم بجی خیلی مالا و آوا به فلان حقی و حال هر که و برایم چه عملیاتی تشکر تکن جوان را و تنجوره اما این دی son anda gişne ki vi برای نخواش دانه سر تکلکلی و که سدی uydum abana berdi bra bazıl ber deydi gişne ki salmış uydum ne o da şifa bir şey ne istara o da şifa bir şey ne de telefoni babi خود کن دبن بابو سیدا وای برایم برن عملیات بابان دبن نکاگوا تجي عملیات دبوی پیرا دبن بابو لواتش که واقع چه بیه معجزه که واقع چه بیه و خدا از عملیات نام عملیات و خلاص ما او اوجی او کذب کی ساغلم لکه و daha باش بفر بابان دبن لابد سر خیلی به تلفن دیگره بابان مملكت همه راد که قرآنه وتشن جامعه سنة وفقيت لو كان معجزة جميلة بجرب اقرأ دعاء بكن سجدة شكري دكن ودعاء دكن يا ربي تبخيري بقرني وعمليات نزي 12 ساعات نزي 12 ساعات دعمتك بشبني بشبه هي عمليات دخلها برداری خسته خانی نه مروان لخصنات نودری گودیوان وسایده چکی پر خریبه چونکی وی اوچخ یرو پر خریب نه اوچخ پر خریبیه دکتر عملیات درته ابراهیم مزن هاد به پر باش در باس بو مراخر نکن اجی کتن موجی کتن سبع مفدی بفین از سبع جوارا بجم دروبچی مرف روجي دقره روجي مرف ساعات هاد جميرة قالوا فرمان نما عصر شخما مغرب شخما دجا حساب كل ما إنسان تشخا ساعات حساب كنك تشوا ساعات شبيرات جو قالوا تشوا بو تسابو يعني نزي 12 ساعات على قولك اسبوع إنسان عمليات دوام كريه أبانا هي نور رادبين دچين فرا لوقي نام دخوي قولك اسبوع إنسان كان رازن سري شبكة دورا نها واندا برای بزن چه با دکتر
ويدبا باب راي وان دبي أبادر ما يقف راي عمليات بيه ماسكه ودارت خدي بيه أزماش بتلفوني بابا بكن أزماش ببي وكان الورد مينين طابور جيت بن تين يقولك أزانم هيجي أو براه ساخة أوك عمليات بيه وخدي شفاء جرى بشني خدي تعالى جتم ما من أخو جرى شفاء بشني عربي تتكاسي تنقازي دا نايلي أفهم معجزة كيبو اشترى في ربي عالم دا كتشي بو معجزة الدنيا هي برشة بونا التركي أم ربي خو ببير باور بن أم التركي أم دسي وجه ربي خرابك أم تتكاسي ربي نكن هناك ذات مزن دبي دعاج عبادة أشخو عبادة تشتي برن لميج عبادة روجي عبادة دعاج عبادة بلکه باری درێژ بوو ئەمە موجزێکی خۆش بوو خۆش ئەزبارە پارڤ بکەم ئەسپێ ئەسیام viaje dil mucizekê li bajarekî Tirkiye çêbiye sala 1999 da çêbiye û Xwe Teala bi vî awa ji wan re şîfa şandiye. Em wisa bi bîr û bawerên kir ku bi saya duaya ku zar kirine heta ez wisa pê esiyam gotin ku doktorê wan ku li hev top bûne gotine ya wala gelek însan hatine û hate emeliyatê heta hinek jî dev ji ber de gotine em nakin falan ev çi bû Sonra wana mezin dibe ki ez anım ev çi bû her sê dibe bira mela bûn avê wan me pirsiye alim biye mela biye wana daîma li mêja xwe dikirin gelek cara çû modem dî wana li mêj dikirin bavê wan zar kiriye bavê wan bir nevî bi zorê keze bêje xwe desed bi zorê yanî ev doktor wa dibêje îca em dua bikin tengasî da cem dua bikin li ferê de cem dua bikin em zengîn bûn em xwe da ji bîr nekin ev ya pir em bû xwayê meqamekî em xwe da ji bîr nekin hûn te bimînin di xêr û xweşiyê da hûn temam emanetî xwe da bin